watugira ngo no gomorente numuzugomora muta hati kuzinyesa rundi animal fattening yebika bisatu ekyo kubanza nyowe nizigomora rundi nizinyesa kuruga ha day 3 za mara y'omuhondo oriente ya Zarwet ne yonka y'omuhondo gule kumalebero nka bisatu hati nyo anterese mungenda ngitabara ba farmers bona bamanyire ba twine group yetu ya ba farmers mbajeta Chofnet Kabarole Young Farmers Network. So hati ninye ndi chairman wa animal fattening muri eke kitebe. So hati nyo ni bantera ni bagambi ijo tabare wewe yaje kunywa matagangi. So ninye hayo day 3 hata biro bitano ninguma ningisiga kama izo brand ni katabura kurungi ntabwire mu cotton mix na cotton seed na Nexura hati nikaguma nikanyunyaho so eventually nikatanika correct kuliebye bintu then nikatabura na trilic nigamata gente ningagura aromseja naga supplyinga kupa Kenya nibagaleta ningura pakitiemu ne chukura ente ibiri ninjigule mitwaro mukaga ne kichweka ente ningi nyenchakara ningihereza litazayi ibiri rwebajo ningihereza litemu nukonti hanyuma ya mezi abiri ente nimba nebe mazire kuchuka tandikire kuri obunyansi bwayo of which obwe kuba ne yonka nyina yayo netwara mezi ana kurora ya chuka abo kubaganwa amata go nigakole kienda nikira ukakoraki kukura bwangu so ha first week neba nenywaga amata ha second week neba netandika kuri obunyansi of which area ye konka ne ye kunywa amata aganye nayo nija kutandika kupikinga akanyansi ha mezi abiri hati nyoye yange norora zinu zitandikirira kuri obunyansi baliyomba jano kuzitwara already ezisa kumara kuzifate ninga bakama bazo biza bazitwara ningiyo no guzaja hata aho ninguza kuli bahende bamperire busa ende bampeira hamitwaro musanju ende bampeira hamitwaro 10 hati abagezi babere bengi bagenda nimbegesa ngenze ninyegesa abantu bengi ba farmers so hati nabo bakitahiremo no sanga hati tubakyazinguza sente ntayitonko kubalimba zinguza betupaka nimbongera musente nyono bwagambe mitwara abiri ninjigura betu nimba nimanyangu ninja kugobora mwetu eche kintu nikikorwa buri season kine season icho kine nyowe nko muntu nyine season za cyezi ibiri ninguro musana gwatandika amata gatemba hati sazino lita mtauni 15 so nyoni nkoraki ningura hati nibanyeta ninguro bunemiyo nukubo batunda amata gabo bagoba hatubona bakamama tegatine cyo kuganywa hati nibagakama kuba sente zago zirahiguru nibagatunda nibagoba muno so nabarabara mu kujya kucukulente naija kubatayire mu mitwaro hinka 5 so nyongi mujuna ngi muyaho asente ntaito huwa goba amata nyowe ngobaki ngobe nimyeki so habwenchi wachuzingire kuzo muri yeji project because nendebekera kuba eri project einemu science nyingi hati obunagenzera internet na gogolinga rundi nyowe ko kugambire IT in farming narora percentage yente eze nyama mu Uganda we are almost 5% supply so we need supply of beef ente zibarukubaga mu beef mu rufura na handi nibabaga ente ezikozereki either hendekere rundi eramaire obundi rwire rundi ekuzire muno baitu tubakubaga ente ziri healthy ente zina amani zokurora ngwe nimizizo so nicyo cyanye gombeseze kurora ngo ngende mu that project omukulisa ezente tari mu challenges challenge rundi kutalibaniza business ekyo kubanza nkasanga obunkuba ninkozesa abakozi on a monthly basis nabantalibaniza nabanyu bobwire kandi ugambire nyonde wa IT no barobwire buli dakika litunda software uno bale second mbara second hadi njo kurora nimpangisa abantu nibeja nibasaro murundi gumwe binyansi na waye biro bibiri nimpakinga ninyahora abo nibagenda abo hano amaizi norora umuntu wo mwakutaha amaizi kanyo just nebisigaire obunyansi noteka mu murundi gumwe tray nizikara niziri kurugo umurimo kuko bano gureba noreba kuleta IT yokajigito mu buhinji no burisa IT in farming nekinte cyakubasa kuhindura
amagara gitu n'ekintu cyakubasa kuhereza umuntu waburije ntasiya ninga nicyetaga umulisa oshomere kinwe kintu wotashomere nokora IT yo mfamu kinwe kintu nyowe IT kuli ninsomesa abantu abataragire no mpiwa kandi ingaruka nimboleka agri business rundi kukora business ya farming nijo ngambiye nke simba no kwesimba na bakansela hati ni mpabule nsinganto basically ensinganto ninzoleka ngu IT na farming tosoko byawukaneza hakuba no kusera katali norora nambweno hati challenge yeroho ngo musoro gwa social media bakozere bagutaireho hati abantu bange bona babere ni information hati kintalibanize mu kataito wetu nja kurora tubara hamukutu tubara harayini omusoro gubire kanje hati kiberire ke mugizibu kyamani abantu omusoro ha social media gwagenda gwasisa na business hati nakuba business nayo negendera ha social media ha IT yao so baba IT ni mukolesa teknolojia zamani computer hati for example ubukuba no yenda kutunda nkente nkezo no teka ha Facebook no sindika kasani nyenchi omuntu nakutera na gamba we wiki neja nagule ni minu nakuborede kisani nabanakiro challenges za kwimuko muri yecho neziha aho chikolire wano lebo kotankire kugomolente kurugo mu bantu mwene za uzogura naki challenges okugumirwa kurumo okora kushangamo nyowe nka Ruyonga Steven as a farmer in animal fattening nyoti challenge yinyine niko kusangwa ngo tinyine capital erukumara habo kuba abantu nibanyeta hanu ijota bare nimijota baraka nimikaja kunywa amata gangi jj no sanga sente tinyine zrukumara niyo challenge number 1 then challenge ya kabiri niko kusanga ngo government ikirize akarisites rundi yamebazi yo kufuhira eyebichupuli ebicupuli bibire byinji hati yente no nyoni mba first kufuhira mirundi yabiri mu wiki nukonya nyerinde nguhegyo baitu yangu haziserente muno ahero ebyo binte biwagihereza bikarakwa kugikuza bikagigomora inyama quality yenyama kushanga umutindo gwenyama hugwahika tukwendera gurumubi ashanga inyame etanuzire umwe ekurwaza abantera mu burwire it is the best echo kubanza neba neryo bunyansi obuli quality kandi obo bunyansi obundi obukusaro obuyotarora ngo ninsara busara nintekaho haro norora nobundi obo baliomba parkinga munsaho ogunaje kutwa rente zamata it is the same quality of feed binyansi nibyo bimu harumo all types of legumes all types of grass ebikulisa ente yerukukamwa kandi mbigiteka mutindo nebikulisa ente eyamate zenyama it is the same feed except hala naka tarmu side effect inde kindu kugambera ngo amata agaga trilic rundi ki milk replacer hiyo ne babagikozere mu mata agali surplus kuli ngabagali mu surplus ne bagatamu all nutrients ne bagafora powder ko kwatenyanya tukagifora tomato sauce rundi nebindi it is value addition so no leta garama tagarume birungo byona iwo gaherezente harumu proteins harumu fat harumu energy zinc nabiya ente tandika kunywa